result saklaijak ah faidi boro-boroni update sokpaika kisa nailaigen aching boro-boro bomahai tabuk update ongkhorka kisa nailailainai net ni kisa problem aboni bagui norok bai phatarose ang ongkhorui kokma sasio nogo hinkhe net kisa problem ni bagui faidi जों tabuk boro-boroni update sopaika kisa nailailainai first round joto jagani no kok khatabuk जों je chiniro update sopaimani abono tabuk norok bai baksa share khainai first round 11 Moharanipur Teliamura 11 Moharanipur Teliamura first round no wngkha TMP mane Tripura Motha 3664 amo bai agogoi tongo tei IPFT 95 bai agogoi tongo tei BJP 603 bai agogoi tongo tabuk tei CPIM 105 bai agogoi tongo tei Congress 21 bai agogoi tongo amo wngkha 11 Moharanipur Teliamura 11 Moharanipur Teliamura amo wngkha Tripura Motha wngkha 3664 bai agogoi tongo Tripura Motha no agogoi tongo tabuk jotoni slai sikang 11 Moharanipur Teliamura o tei faidi boro-boroni chinira update sopaika nainai chong boro-boroni update sopaika nainai chong tabuk 22 Kathalia Mirza Rajaput 22 Kathalia Mirza Rajaput 22 Kathalia Mirza Rajaput ni update जों tabuk nainai first round no Tripura Motha wngkha 4692 4692 bai agogoi tongo Tripura Motha tei BJP wngkha 1669 1669 bai agogoi tongo BJP tei CPIM wngkha 498 first round agogoi tongo orobo Tripura Motha no jotoni slai kwbang bai jotoni slai kwbang mari bai tabuk agogoi tongo tebaisa thai hinkhe 22 Kathalia Mirza Rajaput 22 Kathalia Mirza Rajapur o Tripura Motha no jotoni slai kwbang 4692 bai agogoi tongo tebaisa khwnadi joto 22 Kathalia Mirza Rajapur o Tripura Motha no 4692 bai kwbang khe agogoi tongo first round paikha tak faidi tapte kaisa sopaika chiniro 20 killa Bakma 20 killa Bakma o orobo first round paikha naidi Tripura Motha 5187 5187 bai agogoi tongo Tripura Motha BJP 2348 2348 bai agogoi tongo BJP tei CPIM 299 bai agogoi tongo CPIM tei Congress 100 bai agogoi tongo tei waisa norokno sanai thayongkha 20 killa Bakma 20 killa Bakma aro Tripura Motha 5187 bai agogoi tongo BJP 2348 bai agogoi tongo CPIM 299 bai agogoi tongo Congress 100 bai agogoi tongo tabuk tinta thaini paikha first round 11 Moharanipur
Teliamura arbo Tipramot thana agui tongo 3664 butas bai tei nini Kathalia Mirza Raja purobo Tipramot thana agui tongo 4692 bai tei nini 20 kila bakmao Tipramot thana agui tongo 5187 बुट बाय फाइदि तीनटा जागानि जों सिलायखा ताबो तेकेसे चिनरा अपडेट सफैखा तेकेसे चिनरा अपडेट सफैखा 11 महारानीपुर तेलियामुरा एसटी कन्स्टिट्यूशन नि सेकेंड राउंड पाइखा 11 महारानीपुर तेलियामुरा नि सेकेंड राउंड जत काहामके खोनादि सेकेंड राउंड पाइखा सेकेंड राउंड तिप्रामथा सेकेंड राउंड सफैखा 3702 तिप्रामथा काहामके खोनादि 3702 3702 ते बीजेपी इंखा 865 काहामके खोनादि बीजेपी इंखा 865 ते सीपीआईएम इंखा 98 माने 98 बाय आगुई तंगो सीपीआईएम सेकेंड राउंड ते कांग्रेस 16 बाय आगुई तंगो नरनते वैसा काहामके बुजिरसनाय आं 11 महारानीपुर तेलियामुरानि बातायनाय इंखा तिप्रामथानि बातायनाय इंखा उत्पल देबबर्मा बंखा 3702 बाय तिप्रामथानि बातायनाय इंखा उत्पल देबबर्मा बंखा 3702 बाय ताबुक आगुई तंगो सेकेंड राउंड ते बीजेपी नि उनखा बिलु जमातिया 865 बाय सेकेंड राउंड आगुई तंगो 865 बाय ते थादंखा आईपीएफ नि धनंजय उनखा 96 96 ता बाय आगुई तंगो सीपीआईएम नि उनखा रतन किशोर जमातिया 16 बाय आगुई तंगो रतन किशोर जमातिया काहामके खोनादि ते कांग्रेस नि उनखा साइमल देबबर्मा बंखा 25 बाय आगुई तंगो टोटेल और 4802 बाय ताबुक सेकेंड राउंड अरनि कमप्लीट इंखा नरक नाय नमाननाय सेकेंड राउंड कमप्लीट इंखा चिनिरो ते अपडेट सफाय तंगो yang dolai long travelly महकुमानि अपडेट ताबुकबो काहामके सफायाको फार्स्ट राउंड पाइजाखिनि खोनाबो तफानो कन्फार्म अपडेट सफायाको नरनो जों रिनानै बागै चाइटोकै तंनाय अपडेट आसिक जरातै 11 महारानीपुर तेलियामुरा ताबुकबो तिप्रामथानो जतनिस्लाय गोबां बुट बाय आगुई तंगो गोबां बुटार्स बाय जतनिस्लाय गोबां निनि बुटार्स बा आगुई तंगो हिनि जों साइमान तंखा ताबुक सेकेंड राउंड बो तिप्रामथानो गोबां जतनिस्लाय 3702 सेकेंड राउंड माने थांखा निनि फार्स्ट राउंड बो तिप्रामथानो न 3664 आरो तिप्रामथानो गोबां तंखा फार्स्ट राउंड बो इंखाय सिंगरनो सराय के साइमानो सेकेंड राउंड पाइ थांखा ताबुक बो तिप्रामथानो 11 महारानीपुर तेलियामुरानि जतनिस्लाय गोबां मारि बाय ताबुक आगुई तंगो गोबां बुटार्स बाय फाइदि तेकिसा अपडेट सफायनाय ताबुक अपडेट फाइनाय तंगदे टीटीएडीसी चंमारी 2021 चांमारी माने
tabuk 2026 tini April talmarini tini 17 tarik sabuk kepelayang nai sabungnya aboto nini result wngmani porise result phaimani porise saimansinai tabuk joratoi confirm जों shoot khlaimano Tripura mothani wngoi je batainai rok 20 ta hai asono subdivision ni bisingo tinta constitution ni update sokpaikasini ro nini monosilenta Tripura motha Tripura motha no agogoi tongo monosilenta bo nini samono constitution ni orobo Tripura motha no agogoi tongo nini koromsora constitution aro nibo Tripura motha no agoi tongo nini haidi chini update ketal sopaika tabuk haidi BJP wngkha 1210 kaham ke khwnadi BJP wngkha 1210 Tripura motha 4808 4808 kaham ke khwnadi CPIM 815 abo bai agoi tongo nini congress 64 bai agogoi tongo congress first round paikha orobo norok jotono nugui mankha first round paikha update phai tongo tabo update phai tongo motamoti joto jaga no Tripura motha kaham boot maribai no kaham
nini गोबां abo baino agoi tongo hini chwng jotono sai mano tabo update ni bisingtwi norongno puilabo sajak tinoro je update sopaimani je nukjakmani tipramotha 20 ta hai thayono 20 ta hai constitution no kaham mari bai tabo agogoi tongo 20 ta hai thayono agoi tongo tebaisa norongna ang clear khai sanane nainai first round by second round melibui je first round norongno tebaisa kaham ke sasinai ang tabuk second third round ni tinora update sopayako tabuk bo first round 11 Moharanipur Teliamura Tipramotha 3666 amo bai agogoi tongo nini IPFT 95 95 ta bai agogoi tongo BJP 603 bai agogoi tongo CPIM 105 bai agogoi tongo Congress 21 bai agogoi tongo orono norok sarai ke saimano je 11 Moharanipur Teliamura bo tabuk Tipramothano agogoi tongo jotoni sele budmari kaham bai budmari kwbang bai norok no sarai ke saimanai Tipramotha first round by first round no je agoi mari budmari kwbang bai agoi tongmani jagano norok wansuk mano je 11 Moharanipur Teliamura bo Tipramothano kwplai wngthotok hinui norok wansuk mano phaidi jeng 11 Moharanipur Teliamura second round ni jeng hai teisa jeng khonalainai Tipramotha arobo naidi second round no bo Tipramotha haino hai Tipramotha kwbang mari bai agoi tongo orobo norok orobo nuk tongkhana je chinoro tabuk update sobaimani 3202 ingo 702 sorry 3702 amo bai Urpol Deborma je 11 Moharanipur Teliamura ST seat jagao Urpol Deborma Tipramothani wngwi je candidates 3702 bai tabuk kwplaiya agogoi tongo tei BJP ni wngwi batainai nini Dhananjay Riang IPFT ni wngwi batainai Dhananjay Riang bobo 95 95 bai 95 nini voters bai bobo agoi tongo nini CPIM ni wngwi batainai Roton Kishore Jamatia bobo haina hai nini 96 bobo 98 bai agoi tongo nini Congress ni wngwi batainai Saimol Deborma bobo 25 bai agoi tongo abono norok kuno wana janai kokya mane kuno oro sabo kwplai wngnai wngya aboni kokya do first round second round je thangdrop kho teibo kwbangma round tongkho hinkhe bwskangni round no teibo kwbang manui mano je tabuk kom mannai rok nini tabuk Tipramotha tabuk second round no 3702 manjak Urpol Deborma Tipramothani wngwi batainai nini BJP ni wngwi batainai Bilu Jamatia 865 amo bai tabuk agoi tongo tei nini IPFT ni wngwi batainai Dhananjay Riang bobo 96 bai tabuk agoi tongo hinkhe nini CPIM ni wngwi batainai Roton Kishore Jamatia bobo 98 bai tabuk agoi tongo nini Congress ni wngwi batainai Saimol Deborma bobo 25 bai agoi tongo abono tabuk je kom mannai rok nini IPFT Dhananjay Riang CPIM ni Roton Kishore Jamatia nini Congress ni Saimol Jamatia borok Saimol Deborma sorry borok tabuk kom manui tongphano bwskangni round no borok kaham mari bai teibo agoknai hinui wansuk mano tamo hinkhe
bufuru tamung kuno saimaya bufuru tamung goi swlaijagoi thang lukurok busuk jaratoi sabono khasungoi hamjagoi tabuk butmari bo mario kwbang rwkha aboto joto round nukmani joto round lekhamani ulono saimanai bo mario lukurok kwbang mari rwui kwplai khainani nai tongkha tabuk faidi chwng 20 kila bakma aroni kisa saimalaini teisa 20 kila bakmani wngkha tipramotha wngkha tipramotha 5187 5187 abo bai agugoi tongo tei BJP ni wngoi tabo agoi tongo 2348 noro kaham ke khwnadi o jaga je bisi phelaima kwrwi naidi 5000 bai 2000 tei 3000 chei phelaima tongo haipano next round no teibo kaham maribai teibo gana gana sogoinai je number teibo kisa gana sogoinai hinui chwng uansuk mano tamo hinkhe first round no aswk gana sogoijak hinkhe second round no teibo gana sogoinai hinui chwng kha khlai mano CPIM ni wngkha CPIM mario budrwnai tongo tei Congress mario omo haikhe no budrwnai tongo hinkhe faidi tei kaisa update nailai gana chwng tabo sopaikha tabuk sopaiyako kuno taksak joratoi omo chwngno update kho teibo update sopaikhe norungno rwnani bagui chwng chaitogoi tongnai update
Ah, nini sak joratui je update manmani second first by second o jagani je update chini tabuk je sokpaimani mote tipra mothano joto jaga nini 20 ta hai 20 ta hai asono tipra tongo hinui singkha tipra mothano 20 ta hai constitution o agoi tongo hinui chwng saiman tongo ochongmari sabo kwplai wngnai sabo harwngnai abo rezalni pore se sai manchinai rezalni ulo se sai manchinai taksak joratui je chini sokpaimani tipra motha wngui batainai borokni no kwbang mari bai agoi tongo hinui chwng saiman tongo norokno ang update kwbang kwbang khe nongno rwnai bagui chaitogui tongo taksak joratui je tama phujai hai gakhwnui
tabuk no chini ro koktuma kaham sokpaikya Longtrai Valley subdivision khobjak nini Demsora Kuchusora ni kaham je Demsora Kuchusora ni engoi batainai Direndra Dev Burma Demsora Kuchusora ni engoi batainai Direndra Dev Burma 1,04,415 kaham ke khanadi Demsora Kuchusora Direndra Dev Burma 1,04,415 mankha te BJP ni engoi batainai Bipin Dev Burma nini Bipin Dev Burma nini mankha 8,757 amobai aro no Demsora Kuchusora ni Direndra Dev Burma kwplai wngkha tabung no norok nugui mankha na Demsora Kuchusora ni je update faidi 12 Ramchandra Gar ST seat ni chingthak silainai tabung no update hopayo norok no aboni bagui no nasingui tongdi update chini ro je update hopaikhe no norok no ang sairwnai hinui samani 12 Ramchandra Gar ST aro nini Congress 61 first round no 61 bai agui tongo 61 ta voters bai nini Tipramothani wngui batainai James Deborma 4,656 amo bai agui tongo nini BJP ni wngui batainai David Deborma BJP ni 941 amo bai agui tongo nini Sopon Deborma IPFT ni wngui batainai 183 voters bai agui tongo CPIM ni wngui batainai Samores Deborma CPIM ni wngui batainai 179 amo bai agui tongo tei Gutom Deborma Congress ni 25 bai agui tongo tabuk Demsora Jompui ST seat ni sokpaikya second round Tipramotha oro Tipramotha agui tongo 5,389 3,589 amo bai agui tongo tei BJP ni 4,598 amo bai agui tongo BJP ni tei CPIM ni kwrui Congress ni kwrui tei IPFT ni 4,000 sorry 4,000 ya 432 bai agui tongo tei ni dol ni wngui tei naidi norno tebaisa ang kaham ke update rwnai tongkadi isa mistake wng tongo tabung no sokpaikha chini ro tei kaisa update tabung no tei kaisa update sokpai drop nini halahali Ashrambari ST seat ni halahali Ashrambani ST seat ni second round Ananto Dev Burma BJP ni
engoi batainai Ananta Debborma 3569 ta buth bai agoi tongo. Tebaisa kaham ke khnadi halahali Asrambari ST Sydney halahali Asrambari ST Sydney Ananta Debborma 3569 ta buth bai agoi tongo. Te CPIM ni kwrui Congress ni kwrui IPFT ni kwrui Independence ni kwrui to Tipramothani engoi batainai Prosmit Debborma 4340 4340 ao bai agoi tongo. Tebaisa thaini mung hingke halahali Asrambari Constitution ni bisingo second round Ananta Debborma BJP ni engoi batainai 3569 ta buth bai agoi tongo. Tipramothani engoi batainai Prosmit Debborma 4340 ao bai agoi tongo. Te Demsora Jompui ni Tipramotha 5000 Babaranjan Riang Tipramothani engoi batainai Babaranjan Riang Tipramothani engoi batainai 5389 bai agoi tongo. Te BJP ni engoi batainai Robindra Riang BJP ni engoi batainai 4500 nini 98 ao bai agoi tongo. Nini CPIM ni engoi batainai malia kaisa pano Ramanjai Riang Congress ni engoi batainai bo malia Udodram Riang IPFT ni engoi batainai Udodrai Riang 432 amo bai agoi tongo bobo. IND ni engoi batainai nini GB Harbat Riang amo 1373 ao bai agoi tongo. Te nini IND abo engoi batainai amo Bipindra Riang amo bo 186 amo bai agoi tongo. Ramchandra Ghat ni phari Ramchandra Ghat ni ching kisa gana Ramchandra Ghat baro Ramchandra Ghat ST ni oroni Congress wngkha 61 bai agoi tongo Congress tenini Tipramotha James Deborma bo agoi tongo 4656 bai ni David Deborma BJP ni 941 bai agoi tongo Sopon Debborma IPFT ni tongo tabuk second round no. Tegaisa siniro update kaham sopakya CPIM ni engoi batainai Atul Debborma CPIM ni engoi batainai Atul Debborma Khulai Chompahar ST Sydney Khulai Chompahar ST Sydney third round no sokikya Kulai Chompahar ni ST Sydney third round CPIM ni engoi batainai Atul Debborma 852 bai agoi tongo bobo nini Kamendra Riang Congress ni engoi batainai Kamendra Riang Congress ni engoi batainai 207 mane 207 voters bai agoi tongo. Tenini Chandramala Tripura Debborma IND ni engoi batainai 49 bai agoi tongo. Rajeshwar Debborma Tipramotha ni engoi batainai Rajeshwar Debborma Tipramotha ni engoi batainai bobo first round no third round no sogikya bini total orobo Tipramotha no paikha jenini 10 Khulai Chompahar
অরব টিপ্রামথানো পাইখা 1,04,400 1,04,792টা বুট বাই টিপ্রাमथा कप्लाय खायका nini kaham ke khnadi 10 khulai champahar STC nini Rajeshwar Dev Burma boto agi bo orono busajak Rajeshwar Dev Burma nor jotno saimano টিপ্রাमथा ni ngui batainai orobo টিপ্রাमथा no kuplai wngkha hini chung thatrauno nugui saimangkha je 1,04,792 বুট বাই bo kuplai khaika omo bai kuplai khaika hingkai thatraun nini demsora tabukte kaisa update ketal sopaika demsora jompui STC thatraun finally complete wngkha orobo টিপ্রামথা no kuplai khaika nini babaranjan ba ni babaranjan diang টিপ্রামথা ni ngui batainai 4,622 Robindra Riang BJP ningui batainai 6,824 Barendra Riang CPM ningui batainai 3,232 nini Ramanjoy Riang Congress ningui batainai 700 nini JB Harbat Riang AND ningui batainai 2,074 nini Bibindra Riang AND ningui batainai 2,242 orobo টিপ্রামথা no kuplai wngkha hini chung saimano damsora jompuini sorry demsora hinjaka mistake wngthaka damsora jompuini jompui jolani damsora jompuini damsorani orobo টিপ্রামথা no kuplai khaika hini chung saimangkha টিপ্রামথা no kuplai khaika orobo nini tabuk chung boro ni update mangkha faidi tebaisa chung silaigrana nini demsora kuchusora orobo Bipin Dev Burma orobo kuplai khaika demsora kuchusora goto agibo Bipin sorry Direndra Dev Burma sorry টিপ্রামথা ni wngui batainai Direndra Dev Burma bono kuplai khaika agibo boro tongmani demsora kuchusora ni wngui bo tabuk bo taklai bo o chongmari bataikha tei kuplai bo khaika bo bai baksa oro batainai wngkha BJP ni wngui hapangni BJP ni General Secretary GS Bipin Dev Burma bo bai bataimani nini Direndra Dev Burma bai demsora kuchusora ni Bipin Dev Burma mankha Bipin Dev Burma mankha 8,000 thatrauna 8,757 nini abo ama haikeno nini Direndra Dev Burma 1,04,400 15ta বুট বাই যতন সেলাই কুপ্লাই খাইয়ে বনো অর কুপ্লাই খাইকা যতন সেলাই গোবাং মানৈ দুইটা নরক তাকসাক জরতৈ তিনটা জাগাও যে টিপ্রামথা স্রাই কে কুপ্লাই ওংখা হিনি নরক খনাই মাংখানা স্রাই কে টিপ্রামথা রক কুপ্লাই ওংখা তিনটা জাগাও নরক নুগুই মাংখানা যে demsora kuchusora te kaisa ke nini damsora jompui STC orobo টিপ্রামথা no kuplai wngkha hini norok srai ke khnai mangkha tei nugui mangkha nini nini khulai champaharo bo nini টিপ্রামথা no kuplai wngkha hini norok saimangkha je Rajeshwar Dev Burma 4,613ta 4,613 bai kuplai khaika hini Rajeshwar Dev Burma orobo norok khulai champaharo bo norok saimangkha je ama haikeno srai ke norok saimangkha je tinta charta jagao tabuk টিপ্রামথা rok kuplai khaipaikha hingkai tabuk phaidi bwskango tabuk tamo update mano kisa nailaigrana.
Omono tipramotha ang je norongno puila puro samani chiniro je update sopaimani tipramotha 20 ta hai sheet 20 ta hai sheet nargoi keplai khaimano TTA ADC hapangno tesa hasugrui tongo taksak jora chiniro ketal update sopaiman logi logi no जों update dui tongnai ni chaitoknai je belai belai kheno khobor kaham koktoma kaham sokpaikya chiniro tabungno update sopaikya tipramotha ni wngoi batainai Utpol Debborma tipramotha ni wngoi batainai Utpol Debborma 3000botabuk 51 bai agoi tongo nini Congress ni wngoi batainai ke norok saimano je je taksak jora tui update nukjakmani tipramotha no kwplai wngoi tongo norok serai serai ke
norno chung chini ro je update chokpai mani abono no norno chung sarai ke donai je busuk jora tui tabuk 6 ta unon jora sokpai kya ti promothani ti promothani first round no nini 11 Moharanipur Telemura ti promothani first round no wngkha 707 nini second round no wngkha 314 ta nini third round no wngkha 252 ta nini fourth round no wngkha 396 ta nini fifth round no wngkha 318 ta sixth round no wngkha 555 ta nini seventh round no wngkha 385 ta nini total ti promosa tabung total wngkha 3446 amo bai tabuk broad round no tabuk 3746 bai broad round no tabuk 1 lakh nini 5738 bai tabuk agoi tongo finally total wngkha ti promothani tabuk 1,09,184 amo bai tabuk ti promotha abono norno sarai ke tebesa sanan nainai ang Doboranjon je damsora jompui ST Sydney orobo ti promotharong no kuplai khlaika hini jing saimano Baboranjon diyang je nini 7,000 7,622 ta bai bono kuplai wngkha sarai ke no orono saimangkha bele je borok no bono kuplai wngkha hinui hingke nini Khulai Champahar orobo ti promothano kuplai wngkha hinui no orobo saimano je ti promothano orobo kuplai khaikya nini 4,613 ta burs manui bisi manui orodo kuplai khaikya nini total 1,04,492 ta burs bai bo bini ro je manmani amo bai ugui bisi wngkha mane nini oro je oro to tabuk tipra o to nini BJP bai tipra mothano batailai tongo main khe te alaka party nini IPFT hindi CPIM hindi borok to oro just kisa misa borok ni uko sincheru haipano main oro batainai hingkai je tipra motha bai BJP borok no batailaio norok nugui mankhana tipra mothani oro je Khulai Champaharo oro 1,04,792 ta oro total tipra motharok mankha tipra motharok manui je bisi thangka bisi manmani 4,613 ta voters bai bisi kuplai wngkha hini chung sarai ke oro nugjagoi mankha je Khulai Champaharo oro bo tipra motharo no kuplai wngkha nini damsora jompui oro bo nini tipra motharo no nung Baboranjon diyang oro bo nini 4,600 oro bo kwbang maribai no manui kuplai wngkha hinui chung nugui mano te khwnai mano oro bo chung nugkhana buino BJP ni wngui batainai je Robindra diyang 6,824 bobo mankha bobo motamoti gana no sogoi laikya haipano je tipra mothani wngui batainai je Baboranjon diyang 4,622 amo bai je manui kuplai khaimani abono jotoni salai kok TTADC chongmario je tabuk takthak jora tui je nukjakmani je kuplai wngkha uko khahinui je abo joto jaga no naidi norok tipra mothani wngui jara batainai borok ni ro je o taklai je o tak 2026 ni o tak tini ni o vote result o chongmario je
जतन एसे बुर काहाम काहाम मारिबाय रोखाना हिनै गोप्लाय ओंखाना हिनै जों साइमानो जे आगि जे 2021 चं मारि ओंफुरो माने निनि 400 500 अमाहायबायनो बिसि गोप्लायंगो हिनै जों नुगुइ मानखा आजाराव हिंके ताबो हिंके निनि 4000 5000 3000 अमाहायनो गोबां गोबां बुट मारिबाय गोप्लाय ओंखाथिफ्रा मथानि जे आदं रक फायदि टेकेसो चिनि र सकपाइका टेकेसो चिनि र सकपाइका नायदि नरंना आं फुनुं टेकेसा मारि सकपाइका चिनि र तिप्रा मथानि ओंगै बातायनाय तिप्रा मथानि ओंगै बातायनाय तिप्रा मथानि ओंगै बातायनाय टेकेसा चिनि र सकपाइका आपडेट केताल 20 बिचन्द्र नगर 26 सरि 26 बिचन्द्र नगर 26 बिचन्द्र नगरनि चिनि र ताबुंनो आपडेट सकपायो कालासि अरनि चिनि ताबुंनो आपडेट सकपायो जे एनपिपि नि ओंगै बातायनाय अनन्तरियां एनपिपि नि ओंगै बातायनाय अनन्तरियां सतुता हाय जे एनपिपि नि ओंगै बातायनाय अरबो बिनि रबो बुट बागजागै तंखादो नरक नायनायदि फार्स्ट राउन्ड 2 सेकेन्ड राउन्ड 2 थार्ड राउन्ड हिंके 3 चार नाम्बार राउन्ड हिंके 3 पाँच नाम्बार खै 2 अमा हायकेनो बुट बागजागै तंखा दो yang waisa ke बुट बागजागै तंखा हिंके निनि कंग्रेस नि ओंगै बातायनाय Abraham Diang Congress nengoi batai Abraham Diang bobo naidi dui bobo Congress nengoi batai 248 ta manui bobo je oro bin robo bud bagjagai tongkha norok serai kyo bin robo bud bagjagai tongkha inke main kokhoro amtiche je nini 26 बिचन्द्र नगरनि जे त्रिपुरा थाबाय बिजेपि नि बातायनाय सन्जीब दियां बिजेपि नि बातायनाय सन्जीब दियांनि बिनि जे मारि बिनि ओंखा 5000 सरि 5600 बिजेपि नि ओंगै जे बातायनाय निनि बिचन्द्र नगर 26 बिचन्द्र नगर 5600 इंके निनि तिप्रा मथानि ओंगै बातायनाय केनराम दियां तिप्रा मथानि ओंगै बातायनाय केनराम दियां बिनिबो अमाहायकेनो 8329 नर अरनो जे सराय के नुगो आं पुइला नरनो साजक जे थांनाय इलेक्शनाव जे टिटिएडिसि इलेक्शन चं मारियो जे 400 500 1000 आमाहाय बुटार्स बायनो गोप्लायं मानि नुकजागो हंगो ताकलायो बिसिबो जुदा ओंखा माने जुदा खलायका 3000 4000 अरबो नर नुगै मांखाना जे बिजेपि नि ओंगै 5600 इनके तिप्रा मथानि ओंगै 8300 ते 3000 मोटामोटी ते 3000 बुटास बाय कप्लाय खायका हिनै नरक सेराय के नुगै मांखा अर 3000 बुटास बाय कप्लाय खायका हिनै इनके थांनाय बिसि रगबो जे थांनाय बिसिया थांनाय इलेक्शन रगो आसो बरक चिनि बरक सियानि बागै बुद्रक दैया इनके ताकलाय काहाम केनो बुद्रक दै खाना हिनै जों जे अर लिस्ट नुंमानि बायनो साइमान खाजे बरक काहामनो रेस्पन्ड रोखा काहामनो जतनो बुद रोखा हिनै हाइपानो किसा मिसा जे चंमारि जराव जे इलेक्शन नि जराव किसा मिसा जागा कायसा कुइसुओ जे अमाहायके प्रब्लेम रंलाय मानि जे इन्सिडेंट रंलाय मानि आबो तेबैसा मियानि सालो जे 16 एप्रिल मियानि सालो जे इलेक्शन मानि आफुरो काहाम केनो रेस्पन्ड लायो जतनो फायै बुद लायखाना हिनै जों साइमानो जे नायदे अरबो निनि 26 बिचन्द्र नगरबो नों अमाहायकेनो 3000 गोप्लाय 3000 बिसि खायसे नायदे बेनि सालाय मानै तेबो गोबां मानैसो 3000 बिसि मान थांखा गमाहायके बिसि मान माबायसे गोप्लाय खायका हिनै जों साइमानो हिंके बा थांनाय बिसि रंनि सालाय बिसिबो तेबो काहामके बुद खाना हिनै जों जतनो साइमानो ते कैसा चिनी रो क्या अपडेट kaham
Abder kaham orobo sopakya Maharanipu Telemura orobo final tabuk final nong kahine sing saimano je Maharanipu Telemura kebaklai kahine sing di hazar ekusni chongmari aprin slai tipra motha ni tebo respond kaham sokpaikya de BJP ni bo tebo kaham sokpaikya o jora rogo 2021 ni chongmari rogo borok rok chini borok rok asuk butrok lili ana hini sing tabuk no kha khaimano je naidi tabuk busuk respond kaham kaham ke mankha